ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜರ್ ತಾರೀಖ್ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल मिरेस बदल कोली फजर तरी मिसेस लाग प्रोग्राम कायको आद मिसेस लाग मिहार ऑर्गन में गेनस्ते मिदानी कीर्ति रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे नसब पुला बेहे गोतु मिरेस प्रोग्राम कुरिय गेंगस्तेवानी शेख अब्दुल जमील आद इंगोडान वन फदें ऑर्गन में मिहार वाहदा को मिदानी ऑर्गन में गे माय नबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहे गोतु मिरेस ऑर्गन में कीर्ति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे बप्पा फुल එකදේ ෆානුන්ගේ මායකමන ආමිතු ෆාන කාන්ෆුල් බල්ලවාගේ බුගතා බෙහෙගොතුන අදි කිතරසු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නසබ ෆුලා බෙහෙගොතුන් වෙස් වාහක දෙකේ තෝරණු මසයි කුරාන මිරේග ප්‍රෝග්‍රෑම් ෆෙස්ටුම ආරුන් දන්නවානන් අල් උස්තාස් මූසා අන්වර ඉබ්නු ඉස්හාක් වෙදාල ෆාවේ අබ්දුල් මුතලිබ් ෆාන් කුර්බාන් කරවා නිමෝඩාගෙන් අබ්දුල් ෆාන් අප්ලුගා හිප්පවාගෙන් බඩාගෙන නෙවි එකලේ ෆාන් වඩාගෙන මොගමතිගා බනි අසද් ඉබ්නු අබ්දුල් අස්සා බින් ඛුසය් බින් खिला बिन मुर्रत बिन खा बिन लुअय बिन गालिब इब्न फिहर गे आंगन कमुगा रुकिया बिन नौफल एकमना कुनियत की क़िताल एकमना दिमा वडागे नबी ए रकमना नबी खौबा के कारीगे एकमना अब्दुल्लाह फ़ान मुनफा बेलियम फ़ विदालवी ए अब्दुल्लाह फ़ान खलीफान तिया वडागे नवणी कोंता कत्तोय खलीफान विदालवी बप्पा फ्लो गरिहुगे एकमना विदालवी खलीफान तिया ತಿಮಕಮನ ಕಾಣಬಲ್ಯಾಗಣ್ಣಮೆ ನೊಂತೋಯ್ ದೆಮ್ಮೆಕು ತಿಯ ಕತಿಲೆವಿ ತಕೆಚ್ಚಬರ ಮಾಗನೆ ತಕನೆ ದೆವ್ವಾ ಹೋಶಿಮೆ ಕಲೇಫಾನ್ ವಿದಾಳುವೆ ತಿಮ ಕಲೇಫಾನ್ ವಡಾಗನ್ನವನಿ ಬಪ್ಪ ಫಳರಿ ಹೋಗೆ ಕಲೇಫಾನ ಖಿಲಾಫಾಗನ್ ಅದೆ ಕಲೇಫಾನ ವಕಿಬಾ ಕಬಸ್ ನುಕರೇನೆ ಎಫ ಕಲೇಫಾನ್ ವಡಾಗ ಬನಿ ಜುಹರತು ರೈಸ್ ಗೆ ದರಿಕಮಲುಂ ಕುರೈಶನ್ ಹಾಗೆ ನಸ್ಬಾ ಹಸಬಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಫ್ರಿಯಮ್ ಅಂಗೆ ಸಾಹಿಬಾ ಕಮುಗಾವಾ ಅಮಿನಾ ಬಿಂತ್ ವಹಬಾ ಕಾನೆ ಕೊದ್ದೆವಿಯೆ ಆಮನ ತುಫಾನ್ ಮಮ್ಮಾ ಫ್ಲಕಿ ಬರ್ರಾ ಬಿಂತ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜ್ಜಾ ಬಿನ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುದ್ದಾರ್ ಬಿನ್ क़ुसय बिन खिला बिन मुर्रत बिन खाब बिन लुअय बिन गालिब बिन फिहर अमन तफान के मम्मा फलो बर्रा के मैकमलुन की उम्म हबीब बिन असद बिन अब्दुल अज्जा बिन क़ुसय बिन खिला बिन मुर्रत बिन खाब बिन लुअय बिन गालिब बिन फिहर कोरिम बयान करी अब्दुल्लाह फ़ान अमन तफान कान बल्लेवागे नेम फहो एकले फ़ान कान होशौड़ी रुकिया बिन नौफलुगा त वडागे बिदालविए अब्दुल्लाह कुरिदु कमना होशौड़ी होशौड़ो मियद होशौड़ो होशा नालुबान हिये एकमना विदालविए इज्जिका खलीफान किबैन फाळवी अलिकम मियदुको फाळेनुवे रुकिया बिन नौफल की एकमनागे बेबे वरगत बुन नौफलुगरिहुं की रसूलयागे बशारत अडस्सोमुं गेंदवा फा बेकमले हिशाम बुन कुलबी विदाल फावनी अब्दुल्लाह फानागे अब्दुल मुतलिफान वडाने मगमतीगे खलीफान दिमावी फातिमा बिन मुर्रा की अंगनिकम एकमना की अंगनुगे तेरे फुरिहम कम बोर्ड इफत्तरी बेकमलिके एकमना कुरीगे फैत्त कियवा विदाल वेद्दविये ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಫಾನ್ ಮೋನಿಫುಳು එකಮನ ನಬಿ ಕಮಗ ಅಲಾಮಾತ ಫೆನಿವಡಾಗತೆ ಅದು එකಮನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಫಾನ್ ಕಿಬೈನ್ එකಮನ ಕಾಣಬಲ್ಲವಾಗೆನ್ನೋಮ ಎದುವಡಾಗತೆ ಖಲೀಫಾನ್ එකಮ ಇಂಕಾರ ಕುರಬಿಯ ಇಬ್ನು ಕುತೈಬಾ ಗರೀಬ್ಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾ ಫವನಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಫಾನ್ ಕಾಯವನಿ ಹುಶೈರುಬಿ ಅಂಹನಕಿ ಲೈಲಾ ಅಲ್ ಅದವಿಯಾಯ ಇಬ್ನು ಇಸ್ಹಾಕ್ ವಿದಾಳವನಿ ಖಲೀಫಾನ್ ಏನ ಕಾರ್ಯಂ ಬಡಾಗನೆವರೆ ಖಲೀಫಾನ್ ಮೋನಿಫುಳುಗ ಗದಗಂಬ ಅಲಿಕಮೆವೆ එකಮನ ವಿದಾಳುವಿಯ ತಿಮನ್ನಾ ಎನೂರ್ ಲಿಬ್ಬಂಗೆದಿ ತಿಮನ್ನಾ ಖಲೀಫಾನ್ ದವತ್ ದಿನೀಮೆ ನಮೆಸ್ ಖಲೀಫಾನ್ එකಮ ಇಂಕಾರ ಕುರವಾ ಅವನತ್ ಫಾನ್ ಕಾಣಬಲ್ಲವಾಗೆನ್ನವಿಯ එකමන එනෝරු ලිබුනේ එකමන කේද රසූලයාගෙන් ආලාස්ව ඉන්නවියේ අරහිගල් මක්තූමුගා සෆීර් රහ්මාන් මුබාරක් කෆූරි බයන් කරවා ෆවේ කේද රසූලයා නසබුගා තිම්බෙන් හිමනේ සිරතු ගහලියෝ එම්එස් සහකම් බොඩකමුගා විදාලෆාවණි එකලේෆාන් නසබ ෆුළු අද්නානා හමයිෂේ අද්නානු පෙෂිගේ මච්ච ගස්වාවා එකලේෆාන් නසබ ෆුලා මෙද ඉන්වරින් මෙදුගේ ඉඛ්තිලාෆ් ෆදිෆාවේ කුරිමිබුන ඉඛ්තිලාෆ් ඉබ්‍රාහිම් ෆානා හමය ගස්වාවේ අද ඉබ්‍රාහිම් ෆානු පෙෂිගෙන් ආදම් ෆානා හමය මෙ ඉඛ්තිලාෆ් ෆදිෆාවේ सीरत गनमरिंग हुरिहा बेफ में ज़ब्बस वडाम फावा के रसूला नसफ़ल की मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन क़ुसय बिन खिला बिन मुर्रत बिन काब बिन लुअय बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन अन-नद्र बिन खिनानत बिन खुज़ैमत बिन मुदरिकत बिन इलियास बिन मुदर बिन निज़ार बिन मायद बिन अदनान के रसूला नसब का दिवान बे की अदनान इब्न आद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन इब्न गौस बिन बूज़ बिन कम्वाल बिन गव्वाम बिन नाशिद बिन हज़ा बिन बलदास बिन यदलफ बिन इब्न ताबिख बिन जाह बिन नाहिश बिन
ماخي بن غيظ بن أبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوف بن غيس بن ديشان بن عيسر بن أفناد بن أيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن غضا بن غرام بن قيدار بن إسماعيل عليه السلام كيد رسول الله نسب فلوغ تيمون باكي إبراهيم فان فشيك ماتشن هوري باي إبراهيم بن تاريخ نوت آزر بن ناحور بن سارو نوت ساروغ بن راعو بن فالخ بن عابر بن صالح بن أرفشخد بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ بن بني مكتوغ أخنوخ مي إدريس عليه السلام ابن يرد بن مهلائيل بن خينان ابن أنوشا بن شيس ابن آدم عليه السلام إلفان مما فلكي آمنا بنت وهب بن عبد مناف بن زهرت بن كلاب بن مرت تكي كي رسول الله بابا فلك فراتون فسون كافا فله مما فلك فراتون هترون كافا فله وفهم بوداغتون سيرت إلمري بدالوا غتوغا كي رسول الله ماكملون آمنت فان بدالفاوي إكمنا كي رسول الله كين آلاس وينوما غوليگم إكمنا بنونه كمناتي آلاس وينه ميومتوك صاحباگنه إكلفان دنيا وفهم بوداغتون كمنا بدالواشه عيده بالواحد من شر كل حاسد يفو إكلفان محمد نندباشه ابن فوق إنا كتاب الفصول کا بیان کربا فے عربین نکن ایک کوری محمد نیگے عربین ترین میہن درینا محمد بنن کیافن اہل کتاب بنا واحد کا میہن معاملات کو خدافا و میہن نے اگتون عربین ترین محمد بنن کیافا و تمیہن نش اے محمد بن سفیان بن مجاشع آي محمد بن أيحا بن جلاح بن الحرش بن جحمي بن خلفا بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوسا محمد بن حمران بن ربيعة كريم إشارة كر تميهم بفاين فتوغا هلورين باير رسكالون غريها بداغته أدي فهزمانوغا فنوبه نبيا به معلومات ميهن نغفاوي أدي إبيكالك فنوبه حجاز كراين كامبس ميهن نباني نغفاي أدي إبيكالك نامفلكين واتكي فنوبه نبيا نامفلكي محمد كموغا ميهن نباني معلومات دي فهين كمون تميهم غومغوس ميهن أبين باليوين بيهما غوليگن ميهن دارين محمد ناندينيه ඒ ෆිරිහෙන් කුජ්ජක් ලිබිජ්ජකමගා වනම ඒ කුජ්ජා මුහම්මද්කම නදුරුබුන ෆාවාතිය আদি ඒ කුජ්ජකි පෞජමානුග ෆොනොබේ නබියාක උමුගේ උම්මීදුගේ එමිහුන් එකත මුහම්මද් නම් කියා ෆවනි අනුත්ෆාන් කේ රසූලයාගෙන් ආලයාස එන්නේ දුවසූර එකමනාගේ ෆරාප්පුරුම් ෆාවි නූරගේ සබුන් ශාමුකාගේ බුස්රා ගන්දුරද ෆෙනිගෙන් දියකම එකමනා බයන් කරබාෆේ කේ රසූලයා හදිස් වල කරබාෆනි ඛරජ් මින් නිකාහින් ලා මින් සිෆාහින් මානකී තිමන් කලේෆාන් උපම් වඩාති සහ කාන්තා කුන්නේ හඩිහතුරු නොබෑගතුගේ නූනේ أدي سكليفان ودالة فاوي إن الله أخرجني من نكاح ولم يخرجني من سفاح ما نكيه مكشور ما الله سبحانه وتعالى تم كليفان دنيا فنوبا فني هيو كاونتا كنّe هديهتور جاهلي زمانوge كاونتا كنّونه علي بن أبي طالب ودالة فاوي هم كشورن كيد رسول حديث الكربية خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح جاهلية شيء माने की तिमक लेफान उफम वडाती होलेफा कांता कुन्ने सिफा कांता कुन्नूने ई आदम गफान फशिगन तिमक लेफान मै बफा कल्लुंग बुरकश्ता कुं उफमा हमशे जाहली जमानु के एबस नुबाका में तिमक लेफान की बैगा हिमनिफे नुए इब्न अब्बास रिवा करबाफे के दसुल्ला हदीस लो करबी मा वलदनी मिन निकाह अहल जाहिलियत शैइन मा वलदनी इल्ला निकाह कनिकाह इस्लामी माने की तिमक लेफान उफम वडाती जाहली जमानु कावनी फद एबस खाली कावनी हिमने गोते नूने तिमक लेफान उफम वडाती इस्लाम दीनो कावता फद कावता कुन्ने हदीस के दसुल्ला हदीस लो करबाफे इन अल्लाह यौम खलक खल्क जालनी मिन खैरिहिम सुम्मा लम्मा फरगहम القبائل جعلني من خيرهم قبيلة ثم حين جعل البيوت جعلني من في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا معنی کی میں اللہ سبحانہ وتعالی خلقتکم ہدیدوہ تمن کلیفان حدوا فونی امی ہومی ہنگتریننے یفو میستکم قبیلاتک بیکور ویرو تمن کلیفان لوا فونی امی ہو قبیلہ گئے یفو گتا لیوی تمن کلیفان لوا فنی امی ہو گئے تمن کلیفان کی امی ہنگترے امی ہو نفس ادی ہم ہو گئے کی تمن کلیفان گئے صحيح بيان بجنب كده رسول الله حديث بلو كربافه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ميواهك البداية والنهاية ابن كثير وني بيان كربافه آدي سكن أقول منك ما رسول صلى الله عليه وسلم كي نسبة حسبه قطن آدم قدرين ترين إم ماتير صاحبة එකලේක ෆානුන්ගේ බප්පා ෆ්ලා අදි මම්මා ෆ්ලා කීවස් එම්මෙ මත්වේරි එම්මෙ ෂරෆ් වෙරි දරි කුළුන් වඩන්නේ බේකලු සකින ආලම් තක රහමතේ ගොතුගා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆොනුවි බේකලක වානිවස් ආදමු දරින් තෙරෙන් නසබා හසබ ගොතුන් එම්මෙ බේකලක කමග එයි එව්ව ශක්කෙන් හුරිකමන්නෝ
den kurigen dawani Sheikh Ibrahim Ahmad ade algonge wahak ishara kollam beenumani kiyut rasulage amnat kfan alasve innevi hisabu feshge demme musanur wahakagas e nukta ekum sarakali alwala fawati algon adi kudako ituru kollum gotum me wahakol ituru kollani ade madwadege doskolege terega kurin algon men ishara kuri gotan amnat kfan na Abdullah fan kavinya fahuga madwadege doskolege terega mi mativeri ma kamana mi ummatuge sahibagen alasve nikum wani ade ekalek fan nagen mikamana alaswe innevu mi e zamanu ga ad mi zamana gunum be tarikh duniyage tarikh mi hatana dun emme mativeri umme bina korevvi kalek faanagen ekamana mi alaswe innevi mikamana ade amnat ge faan kiyet rasulan alaswe innevum ufaverikam ge khabartaka hofen fuluta ekwana feniwadanna man fettoikamawe mikamana migotun dekwadanna ekkamaki ekamana alaswe innam fahu ekamanaage farappulum faaluvi nuurege sawabum mul bimmati alive ujala wegen diyeiti adi elikamge sawabum mikamana shamkarage busra gandurta fenige diyakamugawe fahe mikamame duwa dakkum Abu Nuaim ad-Dalailuga adi Ibn Sa'd enage fen at-tabaqatuga bayan korwa fani hamakashorun amnatuge faan vidalwe timan kamna dekewadaga time timan kamna kiben faalwi ali vidwarege sawabum muli bimmati ujala wegen diye mi alikamge teren timan kamna sham karage gandurta dekewadaga time mifada hofen fulutaka adi minumes mifada etan eta kamegge tabir ekamana engwadan fave adi ekamanaage tuunu visnumge sababu mikandata ekamana engwadati ekamana visni wadanwa gotuga ekamana mi alas wenne vidarikadun mibimmati alikamge nurun ujala qur'ane adi midarikadunnaki mibimmatiga rahmata tedmagu dakkawane khassa farate adi mi darikadunge matwerikama qadarwes uflifawane adi algon men mi bahaikiga visnala eruga algon menenge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalek faana behe gotun hadis kurwa funani inna allah astafa min waladi ibrahim ismail wastafa min bani ismail bani kinana wastafa min bani kinana ta quraishan wastafa min quraishin bani hashim wastafani min bani hashim mi hadis ke maane ki hum kashwarun allah subhanahu wa taala ibrahim ge faanu ge darikolun ge bekalun ge tereng ismail ge faanu khiyar kurwe adi Ismail gufanu ge darikolun bani kinanat khiyar kurwe adi kinanat wan hage tereng quraish wan khiyar kurwe adi quraish wan hage tereng bani hashim no ta hashim wan khiyar kurwe adi hashim wan hage tereng timan kalek fanu khiyar kurwe adi mi ekalek fanu ge nasab fulu algon men enge mativerikama gadar uflifa wa goy ekalek fanu bayan ko deva en hadis den komme gote ganna meskit rasulagen amnat gfan alas wenne fahon ekalek fanuge bappa fulu abdullah gfan zawaji hayat ge feshuma fahuga ekalek fanuge lobete ambikambalum makka do korwafa mi daturuga sham kare wadagatuma vifari daturega wadatuma menukum wadanwani eru kurimesagon ishare kori gote ekamna innevi alaswe komme kas abdullah gfan sham kare mi vifari daturuga digu muddate nota doskolen heda korvi mahe nota evre gina dostake eru ekalek faanus ambikambalu gariha wadagatumuttaka dosta gunuwam gendevikama wani adi ekamanaves ekalek faana intizar kurwa dos gunuwam gendevikama wani ekamana abenfulu wadannawani ekamana alaswene khabar bayan ko devwa ofaful kurwa heddewma emme fahun wifar daturfulu nimmawafa Abdullah fan Makkah wadagatuma daturful fattawafi mifar wadage magmatin Madinaga ekalek fan madukurevi ei ekalek fanuge bappafulu fanappuluge mafushuge bodbebenge daringe gata mi Madinage mi Najjar wanhage mihun ekalek fan etana wadagen fahun ittifaqun ekalek fan alaskam fule jihi wadankam bani ade mihum ekalek fan mitaga madukurevi adi mikafilage ehenihen mihunna makkayen emburi diuman engevi dem mi kafilaga mihunge farappulun abdul muttalib faana ekalek faanuge darikalun abdullah faanu ge alaskam fuluge khabaru libadagati mihin kandata dimawima abdul muttalib faanuge farappulun darikalun abdullah bellew mattaka ekalek faanuge me doshi darikalun al haris madina fanuvi ei enag akh gadawum makkaya wadagatuman ehiteri wedevuma hennames hagegatuga al haris madina wadagatumun engi wadagati eru ekalek faanu akh abdullah awhar vejje kamuga adi ekalek faanu bani najjaruge daru nabigaga fastanu leifawa kamuga enkamu ekalek faanu makkayan emburi wadagati ekamamedu hitan fulu kurawa hal koluga miwahta asiratu nabawiyya fi dawil quran ga dr muhammad bin abu shabawani bayan kurawa mi wahaka
ibn Sa'd enage foin at-tabaqatul kubra ga bayan korwani Abdullah gfan Quraysh wan hag mihunge wifar gafila ga sham kare wadagatuma nukunneviye den mi datur fuluga sham kare wadam wifar korwa heddemu fahu Madina wadagate eru Abdullah gfan ulwani alaskam fulai de kalek fan vidale timange akhunkum gawa bani Adi ibn Najjar wan hag mihunge gatuga madkollawa hushime den etaga balihal koluga mahen hadu hunneviye eru e kafilaga mihun datur kofa Makkah gas e khabar Abdul Muttalib fan dewafi de ekalek fan ge doshi darikalum al Haris Makkah Madina funuviye ekamu al Haris wadanne wuniru Abdullah fan avharve Darun Nabiga ga fastanu levijje eru amnat ge fan innevi kiyet rasulagen alaswe Abdullah fan avharvir Umar fulaki fansuis ahare Muhammad Umar al-Waqidi vidalwani miwahakataka mikam ga emme sahakam bodu emme sabit gotaki mi ibn Sa'duge mi tabaqatuga bayan korwa afawa gote ade shakkenne komakama kiwes mayin Allah ge irad fula minwar fulu nuni hingana kantette nu enkamun kit rasul sallallahu alaihi wasallam duniya wadagat mu kurin ekeleka faanunge bappa fulu awaharu mugawas mayin Allah war matwer hukumet ke lawwa fawan ekan emme mola den odigawani Allah subhanahu wa ta'ala algon men ekaha kantette ka behegotun kitema waraka visnikam ga vias ega hukumet ke algon men kanegen den kuriya gendawani Sheikh Ahmad Abdul Karim ade algon balalana kirt rasul sallallahu alaihi wasallam ge bappa ful Abdullah ge faanu awhara vi gota ade algon men ge ma rasul sallallahu alaihi wasallam ekale ge faanu ge bappa ful dekawada nugannawa kirt rasul sallallahu alaihi wasallam duniya ge alikan dekawada gannum ge kurin ekale ge faanu ge bappa ful kirt rasul sallallahu alaihi wasallam duniya ge alikan dekawada gannum ge kurin ekale ge faanu ge bappa ful Abdullah ge faanu wani awharwifa ekalege faanu awharwi ekalege faanuge maafushuge bodbebe bani Adi ibn Najjar ge gatuga hunnawaniko Madina kamawani eiru ekalege faanu uluvi wiafari daturfulega awharwi e daturfulun emburi Makkah wadagenne magumatiga kama tarikh ilmuri liwafawe namas kirit rasul sallallahu alaihi wasallam ge bappa fulu Abdullah ge faanu awharwi hadisa nota awharwi goy bayan ko fawa evve sahha riwayate وارد وفاء نواكما السيرة النبوية الصحيحة جا أكرم الضياء العمري ليوافوه أدي أكرم ضياء vidalwa gotuga Abdullah ge fan awharwi kama وارد وفاء وهريها رواية كيوس وربالي رواية adi ena itura ham kurawafa gotuga e riwayatoge tereng emme sahha riwayataki az-Zuhri riwa kurawafa mursal riwayate e riwayatuga wa gotun Abdul Muttalib ge faanu Madinain kaduru ballawa gatuma Abdullah ge faanu Madinaya wiafari kam fonuvevi dem fahe ekalege faanu e datur fuluga Madina ga awharwiye adi aminat ge faanu kirt rasula sallallahu alaihi wasallam aygin rakkawe wadagen nevi iru ekamana innevi Abdul Muttalib ge faanu ge gandwar kolge az-Zuhri ge mi bas fula ta'id libe bas fule Qais ibn Mukhrima ge arihum riwaya fawe Qais ibn Mukhrima ke kirt rasula sallallahu alaihi wasallam ge ashab bekale kirit rasula sallallahu alaihi wasallam duniyeg alikan dekwadagen ma behegotun Qais vidal wefawani kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge bappa ful awharwi iru ekalege faanu ge mamma ful innevi ekalege faana alas wekama az-Zuhri ge riwayata Qais ibn Mukhrima ge basfulun enge gotuga kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge bappa ful Abdullah ge faanu wani kirit rasula duniyeg alikan dekwadagen ge kurin awhar wadagen fa adi Akram Diya al-Umri vidalwa gotuga imme sahha qawlaki bismi ade kirit rasula sallallahu alaihi wasallam ge bappa fulu Abdullah ge faanu kirit rasula duniyeg alikan dekwadagen ge kurin wani awhar wefa tarikh ilm waringe arihuga imme boda mashhur wefawa gotaki bismi adi Ibn Ishaqa al-Waqidiya Ibn Sa'd tarjih devaf wani wes miraya ehen namawes al-Kalabiya عوانة بن الحكمة مدبيكلم بروي لبني كيرت رسول صلى الله عليه وسلم جي بابافلو عبد الله جفان أوهار بيرو كيرت رسول جي عمر فلكي أشاويس مسكمة أدي بنوي قطوغا عبد الله جفان أوهار بيرو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم جي عمر فلكي همس دوس مواهك طبقات ابن سعد بيان كفاوي أدي الواقدي بدالوني عبد الله جفان أوهار بي كيرت رسول صلى الله عليه وسلم جي عمر فلم فانسويس مهوغا كما مواهكة ميغوتن أسفاوي نمويس إمي مشهور أدي معروف قولكي كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنياغ أليكن دك وداغ النبي يتيم حال كولغا كما وارد وفاوا
qawl ibn kasir vidalu fave kirit rasula duniya galikan dekawada gennevi yatim hal kolge adi e yatimunge emme mativeri darajay sahha riwayatakun sabit we fawani wes kirit rasula sallallahu alaihi wasallam duniya galikan dekawada gen fawani yatim hal kolga kama adi abdullah ge faanu kirit rasula duniya galikan dekawada gennomge kurin awhar wada gen fawa kama ehni kurim wes algon ishara ko fawane fada al waqidiya ibn sa'd ge ra'yaki wes ei adi mi debe fulunge ra'ya ibn kasira enum wes eta tarikh ilm werine bani taid kurawwa ittifaq we wadagen fa ehenkamun sahha riwayat egotuga aisfa wati gina bayaku ekama dekolo hedikamga vies algon dannawani kirit rasula sallallahu alaihi wasallam duniyag alikan dekwadagen nomge kurin abdullah ge faanu awhar be fawa kamga adi ekalege faanu duniyag alikan dekwadagen nevi yatim hal kolga kirit qur'anum wes ekam wani sabit wefa ad-duha suratuge hawana ayatuga allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwa fave alam yajiduka yatiman fa'awa manai kalege faani yatimak kamga viti ekalaange kalege faanu dekawadigen nuwetoye den ehindu ekalaange kalege faana hiyawa hikan devviye ade shakkene algunmen kurim wes dannomun nafaden algunmenge mi program ga giniste malumat ki islami ekeki ilmweri ebe kalunge faitawga liwa fa malumat ke adalun danwani em masalega tafat riwayat ke warde fa nama e riwayat warde fa kan algunmen ngi fa tumaki e algunmen e riwayat faharega mihako ebona etke algunmen kurin adu ha fanwa malumat ke vss e algunmen ek sabun ituran hayran kame libigen ei ala miheko gena wahagtake ehen algunmen kan bunawene algunmen aduhafa ikam gawana ehe mifada riwayatan aduhafa algunmen mihen ibrahim hasil kurme kal danwani war rangal kamake paharegga algunmen mi husahalani ala bayako gena so riwayatake nune mi riwayatake algunmen ge ilmiverin ebe kalung faitawga liwa fa riwayate ad algunna hione ibrahim ahmad ecche tur kurbangu wa ade demme शेख अहमद अब्दुल करीम के वाहके आगमी अब्दुल्ला फ़ान अवहार गुत के वाहके बला नुक्तांग अलगुन कुमिसर का इतर कोलम बेनुवाती अद अब्दुल्ला फ़ान अवहार कुम खबर अब्दुल मुत्तलिफ फ़ान लिबडायतुम एकमा हिताम फुल कुरवे अदि हमें फदें आमनत के फ़ानस वर हिताम फुल कुरवे अब्दुल्ला फ़ान अवहार वीर कीत रसूलागे आमनत के फ़ान आलासवे इन्नविता एम्मे देमस्तवस्वी कमा सीरतुल नबविया फी दौल कुरान व सुन्नागा वनी बयान वेफा इब्न इसाक रिवा कुरवनी अब्दुल्ला फ़ान अवहार वीर आमनत के फ़ान कीत रसूलागे आलासवे इन्नविकमगा दें मीगा मिदका वाह के लिबे इतुर दलील की हकीकतु अब्दुल्ला फ़ान अवहार वीर दूकुर वाफा अवा तरीका गोतुगा मी बयान कुरा वाह कता गुड़वागे गणस्ते इबारे आदे ए जारियाएं उम्मैमन दें फसरक जमला मद बकर कोले मितगद रसूला दुनिया वडा गतुम वारुतविये एगोत मी सीरत फैतोगा बयान कुरवाती अलगुन मिनेगनी एकलेक फान दुनिया वडा गतुम कुरिन पप्पा फुल अवहार विज्जकमगा आद रसूला बदहेट्टि मी उम्मैमन मिकमना गणम फुलकी बरका कम रिवायतोगा ऐसवे अदिवस असीरतु नबविया फी दौल कुरान व सुन्नागा डॉक्टर मोहम्मद बिन अबू शहबा बयान कुरवनी रसूलाग बप्पा फुल अब्दुल्ला फ़ान अवहार वीर रसूलाग मैकमना इन्नवी आलासवे एहंकम माबंडुगावा एदरिकदुनटका दू कुरवाफणी फस जमलका मदादೆಗೆ बकर कोलका जारियाके दें कुरिन अलगुन इशारा कुरे गोता मी जारियाकी ऐमन बरकतुल हबशिया मिकमना की फहुं कीत रसूला बेलहटे फराते एकलेक फ़ान की मुस्तंदी बेकले नूने मी उसूलो मिवाहकता मी फतुगवनी बयान कुरवाफ दें अलगुन मिताग मी इशारा कुरनी अब्दुल मुत्तलिफ फ़ान फेनिवडाने वफन फुलका बेगतु सिरत फतुगा बयान कुफावा इबारतके अबू नाइम रिवा कुरवाफनी एकलेक फ़ान विदालुवे तिमंगे गातुगा रसूला काफाफुल अब्दुल मुत्तलिफ फ़ान विदालुवे तिमंकलेक फ़ान हिजर इस्माइलुगा अवहार फुल दप्पाफ ओन्नवनिको फेनिवडागे वफन फुलगे सबबु वर बोड बिरफुलुगे सिहिवडागते दें तिमं गुरैशवं हैग मीहुंगे काहिनागे गातं गेजेमे ए जमानुगे उसूलकी मी बोडुकमे जिहिजिया काहिनुंगे गात गोस ए मीहुं बुना इच्चे बला होदा दिरासाको कंततं ओलुं फिलवा हदाकम वनी दें तिमं देन्नवीमे रेगा तिमं कलेक फ़ान फेनिवडागे हुवफिन फुलुगा वनी बिमुगा फला हेदिफावा बोडु गहें एगे कुरी उडा हमे फोरा फवातने अदि ए गुफ्ता मशरिकुम मगरिबा हमे वासल वफावे अदि इरुगे अलिकम वरे हैद्दिह गुण अलिकम बोडु अलिकमें एगहम फाळुवेगें दियेतिये एरु अरबिन्ना अजमीं एगह सैद कुराती तिमं कलेक फ़ान देखवडातीमे एरुस हम वगुतु गिनवि वरक मानकी
e wagutu demigen dia minwarakan e nuruge alikam faaluwe boduwe matiweriwegen die bayfaru e nuru forwe anebba fahara faaluwe aliv gadawegen die den timan dekewadaagati quraishunge bayaku migahuge goftawga eliganegen ulenikoshe adi quraishunge anebbayaku mi gas kandalan uletiye ekamaku ebamihum migaha gaabwaran etanu faaluwa efa devane nuwa riti landulu zuwanaku ebamihum balikon ekan huttoe adi ebamihunge lokonelave timan kale faanus egahan ereto uluvime ekamaku ekam waagoten nuwiye den timan kale faanu dennewime tiya nasibani kakattoe ehindu gowalewne nasibani kaleek faana vure kurin egahuga eliganegen etibi bekalun nashe fahe mikan mihim wuma fahuga helewniru warabboda birfulugen sihijeyime den belleviru mi kahinage ಮೂಣುಮತಿಗೆ ಉಜಾಲಾಕಂ ಕೆಂಡಿಫಯವಣಿ ಮಿವಾಹಕ್ತ ವಿದಾಳು ದೇವಮ ಫಹುಗ ಮಿ ಕಾಹಿನಾ ಬಲ್ವಾ ಲೆವಿರು ಎ ಕಾಹಿನಾಗ ಮೂಣುಮತಿಗೆ ಉಜಾಲಾಕಂ ಕೆಂಡಿಫಾವಾತಂ ಫೆರ್ನೆ ದೆನ್ ಏನ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಫಾನ ದೆನ್ನೆವಿ ತಿಯ ವಿದಾಳು ಗೊತಕಿ ತೆದು ಗೊತಕಮ ವಾಣಮ ಕಲೇಕ್ ಫಾನುಗೆ ಬುರಕಶ್ ಫುಳುಂ ಅದ್ಮಾನಕಿ ದರಿಫಸ್ ಕೊಳುಂ ಮಶ್ರಿಕ ಮಗ್ರಿಬ್ ಅಲಿಕುರಾಫದ ಅಲಿಕಮ ಫಾಳುವಾನೆ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಏನಾಯ qadar qur'ane adi ena tabawa mundane fe abdul muttalifan miwahakatan abu talifan vidalu devvikama wani adi vidaluwe e darikalun naki darikalun kamuga washe adi rasulukama funuma fahu miwahakatan abu talib gafanu kiyet rasulaya vidalu devwakama wani den ekama gulige rasula abu talifan dannawakama ve e abul qasim ega haki kaleg fane den mihindu rasula hadis kurwe kaleek faanu ehem vejjiya iman nuwani kiwetoe abu talib faanu vidalwe mihum malamek ko faanetiye adi mihum furassar ko faaneti timan kaleek faanu birfulugen wadanawme adi miwahakta siratu nabawiyya fi dawil qur'an was sunnaga bayan wefawe den miwahakya guligen algonu mitaga mi fahakollam beenuwa en nuktaki hagigatuga mizamanuga rangalu usultaka rangalu goittaka ulen mihun jihilumwa essababei den hunna miheku bunani kiketo belumattaka mihar timanna miwenikame kofiya avatterin bunani kike heye ena dakane komwahakenge mi wahakage jihigen algon mentere bay mi hunna heyo rangalu goifferni maves egota ulen ebaladugane hagegatuga mujtama riveti goittaka usulta mujtama terega fennamun dair egoy qabulko egottagu tere wanna mase koren jihen egota miheku bunefane malamatuge bahakattaka ein duruwe en horegen nuwan hagegatuga මිරේවස් මේ වාහක මිහසාබ නිමාලාහම වක්වනි ඉරාත් කුරවිය මාදමා රේවස් මි වාහකයක නොනිමි ඔබෑක බද්දලුම උම්මීද් කුරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආෂ්ට අහමද් හුෂේල් වි අෂේඛ් අබ්දුල්ලා ජමීල් උෆෙද්දි අලි අබ්බා වස්ලාම් අලයිකුම්